كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكيني كبجمو بغنغان نفتن جتشادا ترتين تيسن وجهاتات وان محرمات وان دواتي تنمي لافتو تلالي جنيت سغنتا ولد أبتو فاجر كتا دي دمي تقفر غيني جر دي دمي تقفى يرو دبر اسني دي اسني جر أما كتا دي دمي لمر دفن جر نوجه ديما طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي إن تلتكا جارتين جار سغرتي هيكا غافتشو دايا ركن شريعا بيتو وان بكما سيران تاي مليا تسارع كثير من النساء إلى طلب الطلاق من أزواجهن عند وصول أدنى خلاف دوبرتين هدون والددان تكونتك والتكوفتنس أكما جان الربا فيل كن والدويتي walitti gufatiin xiqqoon takka obboo rakamtee nahiik jechaa ooluun dubbii hamtu dogoggora hamaa irraa sirraa'uun barbaachisurraa isin obboleettiin teenyuutti sirraawa waan akkasii irraa fagaadha. أو تطالب الزوج بالطلاق إذا لم يعطها الزوج ما تريد من المال قبين وان اسم فيتيو اسم كنن نهيك جechaa oolti kun sirrii daamitiya وقد تكون مدفوعة من قبل بعض أقاربها أو جاراتها من المفسدات gandi isaanii gandi soddaatis ka tartiiban qabne tokko tokko ni jira. Soddaan akkana yoo jennu gandi soddaa kabajamaadha. Warri hiddaa warri soddaa kabajaa qaba jechuudha. Dhalootallee ni jira, dhaloomallee ni jira. Garuu isaan keessaa tokko tokko ni jira obboleeyyan isiirra ka adda gartee mataa waliin dhawanii obboleettii isaanii tan achii baasuu barbaadan, haadha abbaan isii ka achii baasuu barbaadan, firri isii ka achii baasuu barbaadu ni jira. Jaraatu duubaa itti tuqee nahiik jechaa oolti. Gurbaana aareetuma guyyaa tokko haya si hiike sini ni jedhu bultiin diigamte manni diigame amriin gartee hundi badde jechuudha. Hin barbaachisu. Ollaan isii ka walitti jirullee ni jira jechuudha. Ollaa ganda namaa ganda hamaa ganda sharrii rabbi isinirraa haa qabdu. Ollaan dubartiin ollaadhaa ati kana jala teessa ati kana gartee kamarroo siin godhin kama kana akkas siin godhin kunoo gandi gartee hiriyaan ta'e hundi waan akkana godhatte ta akkanaa tunis khatiira jechuudha ofirraa eega. Rabbi namarraa atiistu rabbi namarraa haa eegu nama atiisu. Ollattiin isiidhaa isii walitti dirtee jaarsa walafaan keesse akkasitti gartee tana hiikee jechaa ooltus ni jirti. Kunis sirriidhaa miti tunis ufeeguu qabdiya. وقد تتحدى زوجها بعبارات مثيرة للأعصاب كقولها إن كنت رجلا فطلقني كنو دبين نفتزت وان جارسا فينينسي بيتتي كبسيسي لفاي سكاسو اتحاسو ميو ديرتا تسيتو ديرانا هي كنتين دوبنا ديرامتي ناتو سنهيني سدينت قيامان تاتي وكذا دبين الرب كسي وحاسوا كسي رالي وفيقا دبرتين إسلام طلاق نقرتي بلا بدو تسبوت الرجل. الطلاق يترتب عليه مفاسد عظيم من تفكيك الأسرة وتشرد الأولاد دوبا المن فجعت من نيول جرون نديقم بلتين نبت دكاناتو اتقرتي قبطين شويقا بلتي تناني في بودا كنت سمبوتو كان رافيقا دو وني نهي كدا هنگل لي ati sobboleettii islaama rakkina akkanaati jettee sirnaan teessee himachuu qabda. Kana naa godhi jette malee waa'ee na hiikii keessa hin galle. Atis gurbaan hiikkatti hin jedhe waan ati gartee furmaata isaan qabda. Ilmaan keessan ni facaafta, bultii teessan ni diidan, mana keessan ni diidan. Kun balaa gurguddoo jechuudha. Waqad tandamu hiina laa yanfa'u nadam. Eega wal hiikan sheenawuun gaabbuun an akkanan tahee annin aare isinis ni aarte hin jiru wanni akkasii. Adaba keessanii arraba keessan qabadhaa tatta'a usaati waa'ee hiikkaa jedhamu innis isinis keessan galina waan isin laalchisuu miti.
دوبا واني قرتي شريعة الإسلام حكمة دان نفتي وهم دان نفتي نم نوجي جراج شوفيتي بولتين نما استمرارته بولتين نما طول إلمان خنا قرتي دي قرتيا حديثة ثوبان راونين في حال والفونا ماتي أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد وديس كيس انتلتك تجار سيسي نهي كي يتشاقا وان غرتي هم تو رفته تک کاملت وان بدو غرتي هيكا گئی سوملت کمل لفاقاتے نہیں کہتے فولے جنتا ارغا جنتا ارغون اسرت حرامی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت دبیت وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات رواه الطبراني في الكبير نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث بيرد إن تلت نهيك يتشاو تقولي وفور يتشاو تبلتي تناباتي تانسن تدير كان براباتي كانسن بكا يسيناو خناني سولنتا سنيني سولنتا سنيني إسين سب منافقا جدو جلو دا جدو جلو جلتے ہم تو تاتے بلتی تھیترت اوبسو انتال مسلمہ اوبسو بلتی تھیترت رکو سترو ہی کماسد کھارا اتی فرماتا قودتو اسمتو ہی میرکو کنا کنا فرماتا قودی یو دبین دیدے سمپرا فرد آلو فرا کہتی تھی من أبا كيف تيمن نبكر کرتے سيرا قاضي إسلام شريعة إسلام منقطو إسلام ركنا كنا كمنا فرمات مغورا جيتي بكدين اتهمت دا فرمات كي صلى الله دا دين إسلام جيت لالا چودن دي زي واي هي كاجامو إرافقات عمالو قاما سبب شرعي يوسر شريعة دا جراتي واسطون نوچوكا كترك الصلاة قربان صلاة تليس नहीं किया जत्तु ही कमते हुआ दे गुरबान सला ने इयालो करते हमा जो मस्जिदन ने खजुम आ जमा को बंकम ने खसलात मो मता ने तिनी ने वो निगरा को तुंजर तो खरागत देसानी खाना बनो दुबी او طاعات المسكرات والمخدرات من قبل الزوج جارسيو كوان فقطو وانك مخدرات وانك حشيشه وانك السيجاره وانك فرشو خنو فيوتاتيو नहीं कि येते हिमते बकमना मूर्ति शरिया महाकिम शरिया हिमते फुन्य को कोई तो फिर रही सिसु बक्ति फना अजावा फरशो लिख कर कर फना वो जिता इसे नहीं तो शरिया इस्लाम तो बड़ येते अके खचिफ्ते गोरसिते उलमाई दान नमो अल्लाह तीन फिराम गोरसा येते यो सिर राय बिन तो मूर्ति से बचा यो दिदे इत्तिको भयो बतीसा ने फिर रही सिती है او انه يجبرها على امر محرم او يظلمها بتعذيبها यो कैसी दलगा हराम दलगी जे इसी दिल कुतातस हिंताव एक करना गावत चुका दुकान इसी है यमसी से काफ्तीले हे का बर्बाद में थे यमम ते आसवाज रात को गवाता यो अकमले इसी अदबे उबा गनमस नितु गलगलस नितु वो यू ने अरब्स है कि हमा इत्तिदा मसरूफ हम केनु नीति कैसी शिद्दा इत्तिदा बेओ नहीं के चुने जंदे सी वो फिर राइस जंदे सी अदबन ये चुन शरिया इस्लाम के संगे बकबीलन से अदबन थाई हिजत इस्लाम में बक उलेdan ganamu garte ka harre tinamni garte uledan situ ta yecha hinju islam ma kaise o yamna wa min haqqha huquqha ash-shar'iyya haka isin sharia bote yo shari'an isi murte isi teo isi do bote yo jas nahi ke chunen des kongo masruha tinga ufatam bitu manangone bakka usen tungone meshangone yero sanes nahi ke te gafatte yo dijes sera sharia daite फिर राही कुदन दी सी एक गोर संबोध को नंदिनो एक गोर साफी याद अच्छी सूफी मंगुत दोफी इजिब्बात को रंबोदा आई ये रोशन नहीं कायते का दिन इसी थी नगया बहु लुपु इसी थी नगया बहु शरिया रब्बी से ही इम्ते गिरता है गिरती बुलती थे इस रब्बी से नहीं हाजब यीशु सेद रब्बी एक गद्दा का वलजालत दा खरा रब्बी थी वजिदेमा वल्लाहु आलम वसल्लल्लाहु वसल्लम वबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।